Ene se wo hwe news a yekoso a manfo totoma Kokumenu pa. Kokumenu Bob Siya Ghanaian actor and American asimi. Na wa den yenti na manfo totoma no left right front and back manfo twabo no pa. Den why no ye ya ne say obekan say o say John Mahama hyemra na mra obehye ne say nkofi bi wo hono ma omutimi di mpanyfo bi atem a ensem fata obi abọ ne bra obi edimu oye ya no afa phone esi nanim no akeka bi a kire nipa kro etimi di mpanyfo so oye o mampanyini so oye di mpanyfo bi atem rofrofro gidi se obi ti se Twini Jonas ne oye no obe no mfa woni nipa kra oye obetoto amanu hesia safo ni bi ana Kokumenu ete ho ana o se yewura John Mahama kebe ya nka hyemra bi sa nanka obi obese bia no nka ede yenyana yentwe naso ana se ne be ya emma manfo ede intimi di mpanyimfo atem rough sa obi sori obetimi aka ne opebia a kire asante hene asante manwura otumfo enti se emra bi sa ba nka be ma sa ne me nyina ede etu bi twa Mr. Papa John Dramani Mahama se nkonfa mra bi mra se akora bi ana panyi bi etimi di phone si ne ho so etwa te se de mi twen na okasa wo tumi mu ande ahoɔden mu se ase won so obia wo mu obia obehanu wo bia Papa John Dramani Mahama ye president na wadi na tem sebi na wotimi kasa wa ye kwasea wa ye timi fo no no obehwɛ mu kura so na nipa kro no sebio do ono ane gina ho no obehanu obi di camera si ne so na wo ye papa efense ye wura ohene pon kese asante manyi na wura otumfo na nipa ne timi sebi wote Ghana o woni abrochire na wotimi se ne kwasea obehwɛ no na obi di ebia papa despite atem Papa Ibrahim Mahama atem ofori supportem da sese esikafo na ye ne nim so mabie adwuma man kofo nya biye no na nipa ne timi di camera si no so wodi na atem atitu ni abrumpon bi a sebi wona omufie sebio yan sada antete won a omuni bu a ya reject omufie no yemfa mra bi mehye ba bi kitu a meji wanam se we de nka kokun ka aboni o na ade na manfo totoma ne sa asem o kan de nka ne kwan so ano nanso manfo nti ase na Kokumenu na aka sa na obekan de manfo di na tempa papa manfo akeka bi a kire ne pa se die na asi edenti ana wo ba be kasa asemwe ebrewe ohu bibi ana den ana wo hwehwe ntia na manfo akeka nyina ne se Kokumenu na ngasa na okasa enam so wa campaign ama wa campaign ama NDC ama na ba power nti ana wo be kasa asemwe enam so akwa jiska no wa campaign ama NDC nti ana ama na be kasa asemwe sa na manfo no ekeka se obeka ya bra bato e beba so o she atade e kame se ne colors na ye MPP bibisa na ne se ma no oka no na manfo ya adwen se osusu se na se ne opeso o kire ne se NPP fo be wia abanim nti manfo mere emomani yere na ho no yegusu ayeye campaign na yegusu ayeye no kwasem obeto ama ya toma ya wotoma ya fa ojime ko yene die pewa ba mu yensa ka wie mona mu hia wa ba se yempa wa chew ana me kokromoti totore abani ye wi ni ewie ma to ama ye be wiem abo pa mu fa so die metoma ye ko ma to ama ya e be wiem ne me ka kire mu me mpesa me kan nyina ne se ne campaign ana se na ne nsem a oka no nyina no na ka me se o side ko NDC ti omo nim pa no mo nim ana ma watu pa no ehun se den isusie nyina na adwe nyina ne se nka NDC beba pa na kire se ne campaign a o ye nyina no okakọ NDC nanso na ka me se nipa bebre no ehun ni sa enti se nei na aban aba on hwe ma ye ni di omampanyini ne wo ma omoa aban mu aten nti saade a otwe John Mahama adwena si so yewura se nka on hye mra bi na saa mra no
enforbede oma omo yede edidi mpanyimfo atem eno na manfo se saa na wobeka na Akufo-Addo aban woso no ade na wanfa saa dwinwe ama Akufo-Addo NPP aban woso no ade na wanfa timpo we ama eno de ne time de na nka imanfo enidi na tem saa eno de na oye okay ene de wan ban abanti ensese obi de edidi John Mahama enne wona awo onye tumi ene yatem nyesa saa na pese ochire na manfo se ye nyaachum. Obisi Kwakumanu said they should make a law to ban you from talking. Kwakumanu will show us if Kwakumanu depression, Kwasiampanyini. Kwakumanu free. Kwakumanu abuaba. Minim se wanya platform o ba bekase. John Mahama Kwasiampanyini kofa fake doctor. Emani beku Ghana for National Health Insurance. You know that no just the whole Ghana hospital be a instruction free. Ashawoni no abua. Two ni a onim hwe ya the boss of National Health Insurance o meka ho asem me ametia me save the lives of Ghanaians no me ma sem na abeka ho fi waje ska hweso na di wade odwan Akufo-Addo time me fire na no patu anwure no wabetwera agu ase more fire but John Mahama Kwasiampanyini ba ya wo ye NDC nti wagimi enu nti odo kwasia beka ate John Mahama se onye law na kwasia John Mahama no slomi o ye nyaachim o ne ebi mu atoto amane pa ebi mu akeka bi akere ne pa ebi mu pokra su se okra o channel so utim ko fo obi ba na nipa na be di obi atem on ka hwe o hwe e ma ne koso nti ene de na asi NPP na Akufo-Addo eda no omu die na omu nye nipa na omu time de eni di o matem nyesa nti ye o man ni ye na ape ana se wo ye be ko ofu mu nkwa na hwehwe nti wo side ko one side wa ben we de ese koto de ebodwe enya nkyere de se enfa abamom. Okay, so we waka kosi say jira osi o kam na kosi say ya fa mramra na mra ne be dey emetwe manfo aso nkola o mbedi mpanimfo atem emetwe manfo aso a council of state elder baako ana ene wo ka say pani baako miamenu Kwakumanu na saka Kwakumanu we kon kan bibia boni wagu de wo kan nyansa pa wo mo Bob Siga nya Bob Siga wagu so kai se me ne wo mienu ana me ni Vivian Gel na wo ana ye twa aware boni wagu kai that is well over 13 years ago so me no free baby na eba eti me measured in the way am person me come adwenche nyasa bi asabi ka wo ma me no sinyina ka beje because Kwakumanu we a hypocrite on kanu kure eya brebe na hunu se ase ye de sa amra ne ba brebe na hunu se ase ye di empani eya didi mpanimfo atamu omo emra ne de adwoma ma betimi ahye ne mo fanto wa December eya ayi 7 December 6 2028 ni enyina ya de atum se sa amra we ye to abawi a de obawi ni de obelusu ye de sa amra we be adwuma ne se de yamfa sa amra ne adwuma Kwakumanu ya otuwe ona akwafa akwa yi ane ho nadoa se de ne no apetition sa branche wa ese gay no ona akwafa ni besi wanim emo se me ma me nkwase ne me ma me agimi o ka se me ma me akosua be ne wa agimi wa kwase na Kwakumanu wote wo ona interview no tamu amene opambo asemba ye Kwakumanu na akwa interview sa akwa ya wone nam ha be ma wo dress so oba ukwa interview no mane didi me ma me akosua be so ye jimi for me ma me nim nyansa no what wanim want me an correct no and I will say akola didi pani atama yanya de because Ojo Mahama na wo so maybe I support you me support it nemo mu ni hypocrisy ne wokuru ha no enti me se odi amra kro no John famra ye nyina ne je ho nemo ye de beto na 6 December 2028 ya de mra na ya adwuma wai nya sa de o kan de kopa bi da fanse hunu so ho uti krom ha abranche ya ne hu fin bola badi adidi sante ina temu adi sa ta mo company ma NDC nti wanti mi anka se de ka bi kwase tela wo ye no e ya de bone o company ma John Mahama nti ena de John Mahama betna so it won't see the decent inatem ye free decent inatem Kwakumanu na we ye free decent inatem Kwakumanu na we wagu ko pe be tan ne amene ho ko pe be tan sa na pese ochire
na obi nso se aban no se mra bi sa akora beba na ye ntwen ma aban firi so you say wa aban abane de omo nso ye nea enya manfo so bo omuchi enti ebra odi aban nya bra esem ewom opese oka ko aban mu de yete ase nanso nya bra esem nie we de manfo atutu bi amane pa no kwasem say won niam bi wo ha na ase nkofu bi wo ha wanhwe unhu omuti mpo no mususu antim say ase kind so deep inside no mu e wo agenda mekai eye production a eye kejetia versus makola sa comedy no sa production no nhwemu kire say omo so side ko NDC omo side enti na o hwe omo comedy a bebre na no ebe no no me de bo MPP abanyachi no me de bo MPP na NDC aban e bae no omo make post bi o Facebook a omo je adwenkyere ahoro ekwan be fa so ama omman ya de etumpon ana obi bi says adan na afei ana wo de ba Nana Akufo-Addo NPP aban wo so nde ada na wanye sa adwenkyere no e betimi abo ama impuntu ere aba omman enkankro aba omman na otwen ma NDC bae no obeje adwenkyere ahoro de na ebe ya betimi ama omman ye eyampa production no obebi ekọ yete wase me kan say no ni amanfo ekani ana me reporting ba ni amepese Ghana fo nyina eti ase ne say se mosusue bi ebe ma omman na tumpon a no me fa me party am wo me say yen fa nto nchen na ye nyina se me opposition a e wo se mosusue bi ebe ma omman na akonkan a o se me deba na me twa ma me party ba pa na afi na me deba na se omman na me pedi ya na se den omman na me pedi ya na sa na bebre eye na emwa sa nya atwum no emwa emfa enkosi hwe wo de odi sue ne ba na wo party pe kakra ma oboche ofisa wo de adwempa ba eden ekosi nti anuanom kokumenu agene de pa manfo atoto amane yie wonti wona ka bintela kwase ya wamwa se kotokore ya yedi yikwan eke kan kwase asama no pewia ne na dobie na no bia no kan kwase asam che. When last have you been able to come out to tell him say ka bintela wajimi ye ana wabatia be facing the same man asantini be ma wanchonwe. This is a pure hypocritical guy and not the kwakuma no so what to say untumi didi vice president atem really and na kwakuma no etina wo kro no what Ghana kro mu bi na Akufo-Addo kra ade wo ye dey Akufo-Addo de na wo de ye nipa ade Akufo-Addo boni ba na wo de ye nipa eti wan chiche sika na ma nipa bi ani ntina wonya ne oma tru Akufo-Addo ni part no manya tan sa na wo ot Ghana kwakuma no na wo Ghana e na Akufo-Addo no mu wi wadwonso agu kramofo da ho Akufo-Addo aku ne yira wo firi mampon kwakuma na wo Ghana ha wo ye shame wo ye very very shameful guy na sa wo fam fo kankan no ebeji woni so wo fam fo kankan no ebeti woni se yiwan na fei onam wanwansana ne bedi gwachi ho ha wo what a bogus guy na de kwakuma no se de mahama nyemra obi obedi mahama atembia ne yenye de yenche no sa kwakuma no na Akufo-Addo wo so ne de sabi na ado ne mogya ni mu sabi ya mu Akufo-Addo 80 something years ne mogya ni mu etiran de kwakuma no sinu no ni Ghana na wo ye deaf and dumb. And this is the guy mo sorry na mjiri ye say ebi ano wa adwempa by bra we de bae no enye bra isim fi say na party bi wo pa no NDC mu nipa ni bi ere etoto mani omu to mu so abapa mu meka say ye mbehye mra bi na emma side ntu ntwa da bi mse ko ku anjin hu yi ana so anjin hu anko achi se beba sei eti ni anom ni ayekoso no nti me isusuye ana me de ma no obi a wo timpo bi isusuye bi ebe ma omman no akonkan no ense sa o twen ma o party ba pa eno de yes na no kure ne nya adwempa onye omman no kra
onwe oman no kra is a brand now opposition no e be buyer kebe boa pi mame hu adwenkyere